Salam alejkum i dobro mi došli, draga braćo i sestre, drage sestre i draga braćo Bošnjaci. Ja sam veoma srećan što sam ovdje. Vidim da je mikrofon tu, ja ću morat kasnije sjesti, ali nisam mogao odvojiti, a da prvo ne uspostavim sa vama i ovaj kontakt koji je bitan za razgovor. Kad god s nekim pričate, gledajte se u oči. I kad se posvađate sa svojom dragom ili sa svojim dragim, sjedite i gledajte se u oči. Razumijet ćete se mnogo bolje. I neka je što manje stvari između vas. Čak i što između nas je ono što nas dijeli. Sjedite i gledajte se i sa onim ko vas voli i sa onim ko vas ne voli, ako hoćete da se razumijete. Ja hoću s vama da se razumijem jer veoma volim svakog od vas što je došao ovdje i volim veoma ono što je za nas suštinsko, a to je da shvatimo da smo mi Bošnjaci narod koji u jednoj nevjerovatnoj situaciji, ja bih rekao jedinstvenoj situaciji u savremenom svijetu, mada nažalost ne u jedinstvenoj u cijeloj istoriji. Mnogi su narodi bili izloženi sličnim situacijama, ali Bošnjaci su zaista odoljeli, izdržali i Bošnjaci, evo vi ste Bošnjaci ovdje, zaista su ljudi koji zaslužuju da shvate više nego i jedan drugi narod da uz Božju pomoć ne može se izbrisati ono što je bilo određeno, a mi smo Bošnjaci više od 1000 godina. Zašto je bitno biti Bošnjak? Odmah ću to reći, pa ću nažalost zbog ovoga mikrofona ipak sjesti. Odmah ću vam reći, sve što se desilo, govori se o 10 genocida nad Bošnjacima. Evo vam odmah praktični primjer. Nijedan nije izvršen nad Bošnjacima, kao Bošnjaci. Kad god smo bili muslimani, muhamedanci, neopredijeljeni, tad su se vršili ti pokolji i genocidi. Nijedan jedini nije izvršen nad nama kad smo bili Bošnjaci. I upravo zato je ono što je bilo spomenuto, što je uvaženi moj dragi prijatelj i naš zajednički prijatelj i organizator ovog susreta, dr. Sejfudin Tokić, spomenuo, upravo zato se denacionalizira bošnjačka supstanca. Ona se svodi na bilo šta drugo, od neopredjeljenog muhamedanca do, što je inače pogrdno, do muslimana sa velikim M, ali samo neka nije Bošnjak. Dakle, već zbog toga je bitno biti Bošnjak. Kad god imaš svoj nacionalni identitet, potpuno je drugi prijem i u međunarodnoj pravnoj zajednici, potpuno je drugi status i u uzajamnim međusobnim razgovorima, kako god bilo nerazumijevanje. I potpuno je drugi osjećaj samoga sebe. Mi, i to je ono najvažnije, mi sebe još nismo primili, internalizirali, usvojili iznutra sebe kao Bošnjaki. Mi danas spontano mnogo češće govorimo, eno tamo žive muslimani. Ali nećete nikad čuti ni jednoga Srbina da kaže tamo žive pravoslavci. Niti katolika ćete čuti po Hercegovini ili negdje po centralnoj Bosni oko Žepča da kaže, a onda žive katolici. To jest, nećete čuti Hrvata. On će reći tamo žive Hrvati, ne katolici. I ovaj će reći tamo žive Srbi, a ne pravoslavci. A mi pa kažemo tamo je ono muslimansko. I dalje nam je to još. Ja vam moram reći da sam ja prvi put čuo riječ Bošnjak u mojoj 15. godini kad smo došli u Makedoniju. Ona je iz Bosne, iz bosanskog sjećanja izbrisana, ali ta kolektivna amnezija, to brisanje našeg identiteta i sjećanje na ono što jesmo, je organizovana i bez primjera je, zaista bez presedana u evropskoj tradiciji. I moram reći da se ja tu ne ljutim na nas Bošnjake. Mi smo kao rekonvalescent koji je poslije teškog udesa tek sada na pragu da dođe malo sebi. Ja zato ne dam da padne ni trun prašine na bošnjačko dostojanstvo, na bošnjački ponos, na bošnjačku samosvijest. Šta god do sad uradili, ja ne pljujem po njima i ne dozvoljam da to iko radi predavno. Mi sebe još uvijek ocrnjujemo, mi za sebe još uvijek imamo mnogo ružnih riječi i za našu tradiciju kako su pogrešili 920. ili 910. ili ovdje ili onde. Riječ je o nekome ko tek treba doći sebi, treba mu supice i čaja. Treba mu polako malo da dođe sebi. Bošnjak je čovjek koji je čudom ostao živ. Ja imam veliku privilegiju i zaista bi se volio dugo družiti sa vama što sam danas ovdje i osjećam ovu finu atmosferu koja nije ni prevelika ni premala, taman je onako ova prostorija i koncentracija naših tema je tako snažna ovdje da bi zaista bilo potrebno nekoliko dana ozbiljnih razgovora. Da se otvori sve ono što je u stvari
kod nas ostalo zatvoreno i da se podsjetimo na ono što je zaboravljeno. Ja želim ovom prilikom zaista da se zahvalim, evo, odmah trojici ljudi ovdje, dakle, organizatoru, doktoru Sejfudinu Tokiću, zatim našem domaćinu, uvaženom mladom, zaista iznenađujuće, zrelom po svemu, a mladom po izgledu, uvaženom imamu Omeru Redžiću, i isto tako sjajnom čovjeku s kojim sam imao privilegiju da se družim od jutros od 7:30 od Zagrebačkog aerodroma do malo prije gospodinu Muharemu Murseloviću. Dakle, to su ljudi sa kojima možemo krenuti ozbiljno u ovu temu, bitno je biti Bošnjak. Bitno je biti Bošnjak, rekao sam, iz onih razloga, pragmatičnih, političkih, ali najviše iz onih zbog kojih čovjek koji ne zna sebe zaista je na gubitku. Svaki je čovjek uvijek na gubitku, osim onih koji dobra djela čine i koji vjeruju u Allaha i Muhameda, njegovog poslanika, alejhi veselem. Međutim, upućujem na onaj iskaz, na onaj ajet. Ali čovjek je inače na gubitku najviše kad ne zna sebi. Samosvijest o tome ko jesi je u stvari pretpostavka da uopšte možeš da postaviš sebe i prema životu i prema drugima. Život koji prođe bez znanja o tome ko jesi, bez pitanja o tome ko si, bez razmišljanja o tome ko si, jednostavno nije vrijedan življenja. Prosto nije ljudski život, kao da si živio tuđi život. Ne znaš ni čiji si život proživio.